Komel sisi yang biasa malam pisah kan ini channel kan ini reaction Tuesday. Sesisin. Halo. Mentah kasihan nge-react pat sakane wi jirwai ke bekerteng shisha. Bakani di napo ka channel jong I ba rangken sai ba di iwe ni ting shop. Di bejidon betalang bat ikong ribhang. Nge bor ba jipi itu ikong ribhang di iwe itu puron ya actress ki ba shurkai bhang ni po rikasi jongi. Kani ke music video kade ke begilai akini ki armut mo. Rangken sai omdi tang be isu ak re ideiru inorwai. Jinwai shisha wajule shishiru shong bat nga. Oh, perlok wajib patch nishnu apa wajib pas sedang option net apa tuh yai oh should di ba yai di win perlok ki bang itu tahu ha shisha port by STTC rangken sai lynching udi come on barang Ngok menghadap daki Jingmen sudah habis hidup yang ngat Kijing ubi jumpi kine Sa hasya dan jong asya Pikloi ban bud wat la Pisyam ngam dan Piwan ra jing kermen ha jing em jong na shisha bagi jing kerdu pisyam ikti jumping akloi ban bat scam aduh bakut kilin dia jongi siju nangan bat ya kikti kini ki hap ni armut ki haba ki chemistry biang oh mini nukso oh saya terat jakane hai ni kayen jangan ding sudah tim tenat terap yang shisha bagi jing kerdu pisyam ikti jumping akloi ban bat scam aduh bakut kilin dia jongi siju nangan bat ya kikti bagi jing kerdu pisyam ikti jumping akloi ban bat scam Sejuna menbat hiti jongpi yes di bendan kum kata keju ketong bro ndai tang sipor ndai sejunam kapa je te dos kan pelat sejunam shisha ha bat kiti kum to kan dos yes special thanks oh mati email kadai ngatrai ketu jaka kerteng ke mati email lerang maklang layu semua bahat internet ya kejing ya don bentai kini ki arut nomor ba kata ka bisu am belardeli kejing ruai ke love song ngilah ban sutu ba kadan kampai li chemistry ba ni jing ruai le si kalah ban long kum kejing ki kendu mensim dan ta jik bayi bethong ki jongi ki badon ki bape ini video abong yai kemun di ban long shisha kum ban long ni kejing ruai kum ni jing ruai shisha bat ni bat kti si junam okay mo ki tripla jadi ben page bye ini music video na bawa channel jong rangken sai yang buat link di description but sekemau pan like pan share pan subscribe ya ke channel ke jong mo please bon wajib mesin video ban sawan please bon stay us bro and sis and everybody please bon